evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows, and surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. What a promise! Thank you, Lord. Ako din magkasuntan, Lord, na minusaan, Lord, because you're a promise keeper, Lord God. Di ka mapakyas, Lord God. And we will enjoy and taste your holy presence, Lord. In Jesus' name, amen. Glory! Hallelujah! Ayaw mo sa mga ikoon! Pasalamat na sa atong buhay Diyos, sa mga tako, sa hindi na masabi tayo sa atong buhay Diyos. Yes! Salamat po ko sa Ginoo. Karon! Nagahapon ang karon!
Yes, Lord Jesus. Yes, Lord. Open heavens, O Lord Jesus. Worship your holy name, O Lord God. Yes. You are holy. You are holy. You are holy. Yes. Thank you, Lord Jesus. Yes,
Are we blessed? Amen. So, katong mga lady nga gihapon, Jesus loves you. Nakasay Jesus mga loves lady? you. Jesus loves you. Jesus loves you. Ayaw na lady sa mga. Hallelujah. So, ato na pasinitan nyo si Pastora ron sa live, no? Kaway-kaway na ni Pastora diya. Kina siya yatin ng Pastor Conference, no? We are very excited kasi simulit ni Pastora i-challenge na. So, ready ba ta? I-challenge na ni Pastora. Amen. Kaya? Okay. So this time, this morning, of course, I believe, I truly believe that God buhat sa ibang kinabuhi. I know, if you real God, kapalo ka nga, kung doon sa kapag sa Ginoo, sa iyong mga struggles pa, o nakaka ng mga problema sa kinabuhi. So I encourage you, brothers and sisters, na i-testify na you know, I believe na yung mga kaisunan kung ma-encourage na yung testimony. So anyone, okay, at tawagon si Sister Yeg. And kana pa lang, everyday is testimony nila siya. Tayo mo yung gana. And karoon ako sa iyo tubangan to share ang ako experience as naan ako sa Christian life. And ganahan ko kay sulti ni kay dili lang sa inyo nga parang ako kay kabaw ko ma, which is usa ko ni nga testimony. Kanang nangaon niya, that time is kanang gamay lang jud ang sulod sa akong pitaka. So naglimit-limit din sa among bill, kaya na pila akong kasmuna na. Kasi share, may po ako sa akin, wow, abaw. Ikaw na nangyari, bay, nalalag ito. Lululong. So, pero napag-utapag, gamay ng lupa. Pagbayad na rin, yan, natungkuhan na. Walang pagbayad na, bayad siya. Kung namin siya nagsabi, ako po. Wala na sabi. Wala bayad eh. Wala na siya nagpita ka. Eh, wala gusto na po eh. Gamay na lang yung ay ng gatipin mo. Ano po din? The Holy Spirit, of course. Praise the Lord. Diyan ako Spirit ako. Ayong lakawin. Lakaw ba na? So, di ka katulong din mo kandaw sa simana. O sa 20 pesos, di may bayad sa pagkikinan. Ano ko? Uy, Brent, bumalik ko Brent. Kaya ako yung bayad kay. Uy, 20 pesos mo yan. Bahala ko naman. Ako yung bayad ginawa. 20 pesos. Di ka sa Brent, balik ko. Di mo na yan. Ay, nanay kayo sa akin mo. Praise the Lord. So, praise the Lord. Kung sa una, pinulanan na ka. Ay, mula ka uta ka. Dili ka mo bayad. Sa karon, ginanatay Ginoo. Praise the Lord. Mubayad na ta. Amen. Dahil ka sa uban. We are special. Kung sa mga naangay na to, dito ko kaya sa uban. So, ako ipasabot sa nato. Which is, di ba, nagkaunta. Kato mapagkaon, hindi ko na kumikaon, dili to kuha. So, sama na po sa Christian rights na to. Nagmatata, naglapahuta. Naka-income ta, dili na kuha. So, dahilan nila to, sinabi mo magpapagag na o. Na nasayo na, matanan ka putangan, kalikutan na iya sa Ginoo. Tama na sa akong Ginoo, kung naamoy mga naadya nga naka-income mo, pumunta sa Ginoo. So, ayaw mo, ginangol, o gatang sa Ginoo. Dahan na maya, ako ibalik sa Ginoo ko, i-bless mo na. Ako na yung pili ng pagkakristuanan na to. Amen, praise the Lord, and Ginoo. Amen. Hallelujah. Thank you, Sister Yeg. No? Maka-encourage yung mga exhort, especially sa atong Christian life. It's not easy. Pag nakita na ko sa testimony ni Sister Yeg, that the integrity ba? No? Kasi wala nakakita na tao din, wala na kabalo na. Pero kabalo siya na-recognize niya na nakasagat for 20 pesos akong ibaylo sa presensya sa Ginoo. Hallelujah. Una na, sa mga exhort, it reminds us. It reminds us to it. So anyone, isa pa, mag-testify sa pagpamaayon sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Sa Ordumala. Alam na ba? Alam mo yung pasalamat niya sa Ginoo? Ha? Okay. So, nanay ka dumas? Sige. Gusto lang ko mo testify sa goodness ni Lord sa among
So, mauni ang among adlaw nga kasal mi, January 25. Ito nga first anniversary. Diba? O, murag ano na ka ba? O, first wedding anniversary ni siya, ha? Wedding, kasal mi. Okay, diyan na lang ang moment, iligod ka, kung girlfriend lang, boyfriend. Dili so, bitaw, I'm so blessed, we are so blessed as family, no, nga God, pag i-walk through with me niya ba, even sa mga struggles, na ay mga problems, even naman na. Pero, diya sa gitest niyo ba, gitest ang kami niyo diya sa Ginoo. And I believe ka na test, dili mo na masayang, wala na mausip, kaya nga naman, na-realize ng duha nga ang test niya is to authenticate your faith before the Lord. It means, maano yung faith ba? Kung tinuon po yun ka. Usahay yung good, lipay na ta kung ang atong life is ayahay, natay comfort. Pero sa times na naka sa discomfort, naka sa times na naka problema, tanawon sa Ginoo kung ilang faith, magpabilin pa diya sa iyahan. So diya na mo nakita, in 1 year, God sustain us. Di sa akong pagpaningkamot ha, but because of His grace. That's why good grace. Diba? Kaya naman, it's unmerited favor. Meaning, bisan dili ni mo deserve, but still dihatag sa Ginoo. No? Kapag ka lang so bisan dili mo birthday, pero kitagaan ka gift. Hallelujah, no? So, nakita na mo sa mong kami niyon, Lord, salamat. Dili dito mo sa ako nga. And kabalo mo, just to end this, to share to you, in 1 year, dili kayo yung mag-away ng episode. Hallelujah! Hallelujah! Kasi kung mag-away mo ganyan, dili kita maaptan na yung ugma. Kung maaptan ugma, dili kita maaptan mo sa kasimana. Sa una nga mo, maaptan na pinuwan, kapuya, sige tukom, limaw yung baka. Iba mo din mo! Pagkaas yung pride, at now na si Lord, mo yung center sa inyong life. That's why ito sa Ecclesiastes 4:12, a cord of 3 strands is not quickly torn apart. Ikaw, siya, o si Lord. Nagbahin mo. Amen? Ako ibalik. Dungog o imaya, diya alam sa atong buhay nga Diyos. Hallelujah. Amen. So this time, napatay mo testify, watuwa din siya. Sige si Charis, ato pagpaka ng Ginoo siya. Naka-remember ako sa pagkasimano ni Ate Yeng, kung siya kay bayad siya, kami kay wala may nabayad isa-isa. So, ang story with is classmate na ko, which is concert, friends na ko in high school, tulong ni nabuok din. Ang among sabot is kung kami ka ng slogan na yun, dili mo, palit mo yung pagkaon ba, mag-sharing mo yung kwarta, then Tapos. kami kay kuwang-kuwang ang kwarta, pero na-joy sa ka-friend ko, sige ako rin bahala, anak. Bato na ako, sige, ikaw rin bahala ka, ikaw rin ka na, ato sa counter, anak, i-check. Moto, kanang ato ni pinakagamay nga line, kaya gamay yung mga item mo nang dito rin. So, ni-line me, yan naman dito ka choices, asa magkari ka sa taas, kari ka sa mga puso. Alam mo sa mubo, kari ko, kaya wala daghan, ang yang check out sa isa ka person, dito rin. So, pag ato na mo, nagkatawa-tawa rin good, then yan na itong isa ka laki nga sa mga tubang na yan na siya sa among libo ba. Kuya, diyanaan ko niya sa kuan, friend nga guys, so yan ang guy na dili iya, foreign friends. And then, nagsastorya sila without knowing kanang shape ba, pero gaduwa rin good, kanang regana, something. Then kay Lucky man sa Lucky na suryaan na babaw siya nga siya magbayad kung linggo. Then noto na siya. Apila lang niyang ilaha miss mato. Nalipay ko kay kanang wala pinabayad ko niya. Nag-worry ko me pag first na saan na yung namuin na gutom na kayo niya. Wala may kabayad na. Wala may or nawa sa tamungan ko na naan Ginoo na gamit ko instrument like kanang person ito di ay bless ko siya. Tumatay, bayad siya sa di ko na item. So, first the Lord gave. Dito lang ako, salamat na ng mga wala din niya sa sagdi, sa
Nagkuyog di ba? Di mo, thank you Lord sa tanan. Praise God. So, sa akong nasugtan, librihan mo. Librihan mo. Ibayaran na nito sa yung taon. Ang snacks. Huwag mo ka mag-invite. Nagandang na dito. Bitaw mo Exxon. Thank you. And this time, I encourage you to pay attention. To pay attention yun na maminaw yun sa pulong sa Ginoo. So if you have cell phones, I encourage na at least butang sa anak, butang sa iyong bulsa. Kaya kung Bible, I believe, kasi nahanap po yung ano si Pastor Dere, pakita. So focus dito, pay attention na nagsulat kayo. Hindi basta-basta lang na believe mo yung nagsulat. I believe, nakagit sa akong heart na ang Ginoo, ang istorya, dito na ito para maglawa. Amen? So if you are ready, prepare yourself. Bago lang. Usapin na yung plano ng Exxon. Kung hindi mong dapat, paminaw ha, kasi ikaw ang topic ni Pastor ngayon. Sige, dinala ko na ngayon. Ako na tawagon, ang mag-deliver sa pulong sa Ginoo, wala lain, atong Pastor Ricky Optik. Overtake na ako kahapon. Pasalamat ko sa Ginoo another year na naging ka na to. Makita na akong blessing after blessings. Pagkamayo sa Ginoo, I believe na hindi lang na natabok o natabok sa ako, hindi sa inyo po mga isuman. Sa throughout the year, the Lord has been faithful to each one of us. And He works in small and big things. And usahay ang mga kaligtaan nato mga small things na bless the Lord o remind sa ato. Usahay no mga atong dili mabuhat but muna ang pinaka-importante. Okay? A lot of times, the Lord will always provide a test sa inyong kinabuhi. Move up na po ka. Level up man ta, level up. Kaya from glory to glory. But ang atong pag-usap sa Ginoo, di horizontal. Na madal makagal. Vertical na siya. Di na vertical, hindi. In a way nga, from glory to glory. Natin na yung kabagpungan. Okay? So, nag-bless ko sa mga testimony. I believe, and I'm also excited sa topic na ito karon because this is an important reason na na-experience ko na ako every day, throughout the year, throughout my Christian life mo, nakita na ako na po di ito na naitabot mo, di ito na naitabot. Now, nakita na ako na wala ka mo naitabot tungkol kay naaman di ay quality effort. So, karong kabuntabon, o saan ka magpadayon, let's mag-bawsa ka sa aking let's pray. Amahan namin sa langit, o Diyos, makagagamit ka. Kanang dungo, himaya, alam namin natin mo, o Diyos. Disimba ka namin, himaya ka namin. Ang among kasing-kasing nagpaulos niya kami, o Diyos. Ang among mga pinatuloy. Lay down namin, surrender niya kanino. Kaya ikaw man ang Diyos na naghatag ka namin ano na kinatuloy. Ikaw ang Diyos na nagbalhin ka na mo gikan sa kalitngit into this marvelous life. Hindi man nilabuhin namin di po yung nakaroon. Kundi yung imong diablihan ng among una-una, imong gipahumok ang among mga kasing-kasing. Totally sa kitagano, bangko ng kasing-kasing. Aron kami makasunod, makahatag, himaya ka. Sa kabuntado ng Diyos, padayon kami, paubos ka nimo. Ampo, Father God, we pray, Holy Spirit, speak to us in your own special way. You are our teacher. Use me as an instrument, Lord. I pray that you may give me the clarity to explain, discuss the word that I have studied, Father God. I pray that this will give glory to your name, that it will help us to live the kind of life you want us
to live the life you have planned for our good. For your word says, your plan for us is not to harm us, but to give us a good future. So for all these things, Father, we would like to bring back to you all the glory and all the honor and all the praises in Jesus' mighty name. Amen. Working out what God is working in. Pagtrabaho no, kumbaga, pagpakita, trabaho nato sa gawas, ang gibuhat sa Diyos sa atong sulod. So muna ang atong title karon. So ang atong text kay naa sa Philippians, wala mo andar kay nakaw. Naa sa Philippians chapter 2 verse 13 and 12 and 13. I'm studying throughout karong buwan na ang sige na akong balik-balikan basa kay Philippians. Ganahan ko sa Philippians na church. Or nasugdan ako, if you remember, last time we also discussed on Philippians, but it was chapter 3. Although nagkambagan mo pabalik, dapat paana-ana what I'm learning. So, our focus this morning is on Philippians. So let's read it. This is in a verse, NIV din siya ang version. Okay, all together now. Go. Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. For it is God who works in you, to will and to act in order to fulfill His good purpose. Amen. Praise the Lord. In NLT, sa New Living Translation, mas kuan siya, mas dali masabtan. Ang NIV kay murag international mo siya, mo apply sa British, sa German, sa lain-lain. So okay ra na siya nga version. But ang NLT na version, ganahan ko sa NLT kay murag lindot siya kung madali siya sabto, dali siya itudlo. Okay? So, let me read it. In Philippians chapter 2 verse 12 to 13 sa New Living Translation. Ano siya? Dear friends, you always followed my instructions when I was with you. And now that I am away, it is even more important. Work hard to show the results of your salvation, obeying God with deep reverence and fear. For God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Okay, to give us a background, St. Paul, the Apostle Paul, was writing this letter to the Philippians church. And last Sunday, we learned that the Philippian church is in Greece. The Philippian church is actually the first church in Europe. Mauni siya ang church na build or na tindog when Paul responded to the dream. Nagdamgo man to si Paul. Nagdamgo siya o isa ka tao from Macedonia. And this person from Macedonia was in his dream was asking Paul to come to Macedonia and help us. And so, yung si Paul nga, biyad ko siya. We can read this in Acts chapter 11. I believe that's chapter 11, part of that. Where ang first convert actually sa aning na church kay si Lydia. Nagtigom sila dito sa kadapit, eh gamay man ito mga Jewish. Pag gamay man good ng Jewish, dili sila katindog og synagogue. So dito lang sila nagtigom sa usa ka lugar. Murag open space lang ba? So dito sila, and then na-converse si Lydia, and we understand si Lydia, usan na siya kadato. Businesswoman na ni. Ang yung pamaligyan niya, mga purple na clothes. During that time, pag mabaligyan ka mga purple na clothes, mga muna yung mga mga Louis Vuitton, mga luxury, Louis Vuitton, Gucci, Chanel, mga So ang ato kay the brand. Mga counterfeit. Ano na itong kaya. Okay. So, doon na yan
pamaligya. Subot pasabot, ang mamaligyan mga dato. So, ang iyang mga customer dato, so ikaw ang nagnegosyohan, dato po ka. So, muna si Lydia, muna ang church na trabangan na build up of muna ang Philippian Church. The Philippian Church na siya sa Philippi. Ang mga Philippi, gikampod ni siya sa pangalan sa papa ni Alexander the Great. Kaya si Alexander the Great na-conquer man ni. Na-conquer niya yung lugar. So, gipangalan ni Philip II sa iya. So, kumbaga, sikat ni ikaw pala. Di ba? For example, ang Quezon province, gipangalan ng President Quezon. Kay, di ko naman. Dahil sa Cebu, wala lang naman yung Osmin niya. Alright, so, muna siya ang atong historical background. So, ang nanguyo sa Philippi, na-conquer man sa Rome. Kaya gikan, di ba, ang una, so nakita nato, di ba, sa atong history, gikan kang Alexander the Great, nga kingdom sa Greece, ang misunod nga kingdom kay Rome, Roman Empire, Roman Kingdom. Okay, nawag ka naman ito din Roman Kingdom. Karon, naanata sa coming kingdom ni Jesus Christ. We are still conquering. Di ba? Nakipagbugnog pa ta. Nakipag-away pa ta sa power of the earth. Ang kalahian lang sa war karon is because we are engaged in spiritual war. Dili, pinagyanay na sa physical. Pinagyanay sa batasan na bati. Pinagyanay sa sakto na pagtuo sa Diyos. Pinagyanay sa false religion. Pinagyanay sa witchcraft o sexual immorality. Muna ang atong gustong tildihon. Aron, ang gingharian sa Diyos maghari sa kasing-kasing sa mga tao. O pagbalik po niya ni Jesus, atong Ginoo, we can enter into that kingdom. We don't want that we can go into the kingdom. We enter into that kingdom. How about our family? We don't want that, right? We don't want our parents or brothers that they will be cast out into the darkness and thrown into the fire. Gusto natin nga masinati ko nila ang ating masinatian sa sulod sa buhay niya sa Diyos. And in that kingdom, that's already in our heart. We begin, we start to live in that kingdom. So, muna ang focus. But that is why, that's what si Paul. He reminded in verse 12. Verse 12, it says, therefore, my friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. Because during this time, Paul is already house arrest siya sa Rome. Nagbuwad siya kang Nero na anaon siya. Si Nero naman ang nagpapatay niya. But naka-house arrest siya. So during that time, hindi na siya maka-travel. But during the time na dili pa si Nero, ang emperor, maka-travel pa siya. But when the persecution of Christians began, di-house arrest na siya. Kasi sila may gipa sa England, kasi sila nagsulog sa Rome. Okay? Now, but before that, I would like us to look on the preceding chapter of chapter 2. Okay, it is important na pag magbasa ganita sa Bible o naatay gitanaw, dapat mulok ta, mutanaw sa beginning. So if you are, since we are studying 12 and 13, para makuha nato ang tibuok na context, mubalik ka sa ibabaw. Kaya ningon na siya, therefore, magpasabot na siya sa conclusion. Kung sa man ang iyang i-conclude. Kung sa man ang iyang gingon na therefore. So, tanawan nato ang verse 2. Duha ang beginning ko sa verse 2 kay therefore. Ngayon siya, therefore, if you have encouraged from being united in Christ, if any comfort from His love, if any common sharing in spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete and being like-minded. Ang iyan, ipasabot nga, kung naadaw ka, therefore, kung naadaw ka pag-iwas, kaya mo yung gagamit ka sa therefore word, nagit na isunod na action. So, ang effect sa action ko, kung magkayo sa, kung nasa sila kayo sa, is
kalipay ni Paul. Malipay siya na makadungog sa iyang mga disipulo. Parehas na sa atong mga leader. Malipay na ang inyong leader o nagdala sa Bible study kung makita nila ang kausaban sa inyong kasing-kasing. O masaktan po nato, masuko sila. Nga kung pinanatatuig sa atong pagkakristuhan ang pagkaroon dito kung kabalang mabasa sa Biblia, frustrating para sa atong leader. Okay? Now, but that's not my topic for today. Although it's part. Okay? Because what we are going to study is about how we work out. How we work out what God already started inside of us. What God already worked in us. Okay? In verse 3, it says, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. First, nag-ingon ni Paul is pahinungdog nga dapat di ay kay Christian na ta, dili na ta mahimong selfish na lang ang imong ambition. Selfish ambition is centered toward ikaw lang yung apektuhan. Gusto ka mo dapat ka. Ano man, abang mo ihang ka sa inyong lugar, dahil pagmata. Gusto niyo mo, nindot imong sinina. Ayon ang imong mga klasne kung ay mga adato, siguro na siya. Selfish ambition. Ambition nga para lang nakasentro sa kaugalingon. Vain conceit. Kung saan lang vain conceit? Kanang kapugero ka ba nga ang imong ipagbalaki lang, huwag gamit yun. Huwag gamit yun. Like, kung saan ng mga inana. I think ang pinaka-maayo-ana na term sa Cebuano is pasigarbo. O pasigarbuon. Conceit. Taas kayo muna-una, pride. Taas ang iyang pagkailas. Iyang kaugalingon na kung madikitan lang kung wala naligo, mandiri na. As if, kung ano dyan, vain conceit ang tawag na pala. So, mo lang ipainungdom ni Paul. Ingon siya, rather, in humility, value others above yourself. Ang sakto di ay napamatasan na dili pa inungdom sa ato is to value other. Una-una na ito ang uban, food. So kung mukaon ta, di nato ito ng sudan, di lang po nato atong mamod, ang atong suod. Kay kasi sa imong amigo, i-share po na imong knowledge. Okay? So, verse 5, verse 4, not looking your own interest, but each of you to the interest of others. Okay. So, mo na dapat di ay, maguna-una ta. Sabi mo kaayo, hindi lang na ako, kundi interest ko sa uban. Especially sa atong amigo o amiga, sa atong pamilya. Okay? In your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of servant, making human likeness and being found in appearance. As a man, he humbled himself by becoming obedient. Our role model should always be Jesus Christ in everything. Jesus, although God, wala siyang mianggi o di pa ila-ila niya nga, I am God, but he humbled himself. Obedient to the Father, even up to the point na magpalansang siya sa krus. Kapag siya, nailansang siya sa krus, pagdating niya sa kalimutan, he is God. Wala na kuwalangi, wala na bawasi ang pagka-Diyos ni Jesus when he become a human being. But wala niya gamita ang iyang pagka-Diyos. There are instances, there were miracles, but you will notice that those miracles were response from the need or from a faith for the glory of God. For the glory of God. Not to display His power, but that God the Father will be glorified. So that should be the same mindset na dapat nato. We do things, we work hard, we do our best, not to be recognized by human, not to be recognized by other people na maayo ka, but
makaingon ang atong Ginoo nga good and faithful servant. Okay, so mao na ang gipahinumdum nato. That is why if you continue to read that, what come up says, therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above name, and that in the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God. He is coming. Jesus will come, not as a servant, no longer as a Savior, no longer the lowly carpenter from Nazareth. He will return in all his glory and power as the Son of God, the mighty King, the mighty God, awesome in power, where every knee will tremble, every in the world will tremble sa presensya sa Diyos. Pagbalik ni Jesus, tanang tao mga hadlok kung wala ka nidawat. Kita ba na natanong ka na, kung nidawat yung ka sa Ginoo, apil ka sa iyang pagbalik. Kaya the Bible says that we will be meeting the Lord in the air. Sugaton niya nato siya sa panganod. Sa panganod, makitaan siya sa mga tao mamusaka. Makitaan ta. Mauban ta. Pagbalik, that's glorious. Di na nato pinanag-aeroplano para makaadtog clouds. Kung wala ka pa na-experience kung say, imagine na ka sa cloud, I always see that. I always think of that kung na ako sa aeroplano. Makita na ako nga someday, alala pa ang aeroplano, mula pa ako na ako, tamak na ako sa cloud. Makita na. What a glorious day. What a glorious day. And that, my dear brothers and sisters, will come one day. One day, may tabo na. That is not a false hope. That is our living hope. Because He who promised this is faithful. All His promises. Tanan ng mga iyang promise na God. Tanan ng mga promises man tabo. Di-promise sa unang panahon na si Jesus mo niya, ang God wanted to die. It happens. Now, the Bible's last revelation, last prophecy, is the physical building of God's kingdom. So this morning, I would like us to taas ang ating introduction of 15 minutes. Alright, so there are three things that I would like us to study or to learn this morning based on verse 12 and 13. Number one is that work out, not work for. What does it mean? Our salvation has already been received. Nadawat na natin ang atong salvation. Okay? Nadawat na natin ang salvation. Hindi na natin natrabahuan. Grasya to sa Diyos. That was the gift of God. Romans 6:23. The wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Jesus Christ. And that is what we receive when we accept Jesus as our Lord and Savior. So we don't need to work out for it, but work it not to work it out, but just to cooperate in that working way. Let's continue. Second is the reverent obedience. Reverent obedience. The other term na gigamit namin is repetition. They would like to already discuss that. But let me just point it out. The three points we were going to study this morning. Reverent obedience, that is not fear, hindi na pagkahadlok na i-judge ka sa God, but it is, pag kanaa o God, wala pa ako nakadok. Isa na maayo nga, Bisaya sa o. Kapag na-miss ka, ganun ba, murag na kay pagka, for example, naaka sa tubangan sa mayor, sa presidente, mga artista, mga dato, tapos ikaw naaka dito, gipabarog ka, gitaga kag honor, nga musulti, kurog-kurog siguro ka na kanya na. So that's like, makita din mo nga, naaka sa presence, naaka sa tubangan sa mga maayon. Okay, the third one is
God's inner work in us. We will understand that God is working inside of us so that His plan and purpose in your life will happen. We will see nga ang Diyos ra gyapon ay ang mag-work it out for us. Okay, so let's move into the first point nato. Work out, not work for. What it means is not you are not living a life. Dili kayo nagpakaayon ka, musimba ka diri, magbasa ka Biblia, mag-ampo ka, aron maluwas. That's not it. But you come to church, you read your Bible, you pray, you volunteer, you live as if for Christ because you are already saved. I think that's not the right passage. You live for because you are already saved. Okay? Now, it says in verse 12, as you always obey, not only in my presence, but not much more in my absence. This is a very important concept, and I believe that is what happened kay Sister Yen. Wala'y nakailan niya. Wala'y nakakita. Wala'y nainumdum. But, he remembered that she is a Christian, and therefore, buhato niya ang maayo. Ang sakto. Mao niya ang usa sa mga failures o sa kakristohanon. Na maayo lang ta, mamatasan kung naata sa simbahan o naata sa grupo. Pero kung naata ka sa inyong sulod sa balay, muwag ka na ang imong pagka-kristohanon. Tigani ka maminaw sa imong mama. Tigani ka mutabang o hipos, ginagmay man lang. Tigani ka kalabang mismo sa imong simina o sa imong underwear. Is that right? No, amen. That is not. Because you're a Christian, you're supposed to live a life as an example to others. Especially to your parents, kung di ba sila maluwas, or to your parents in response nga mapakita nila na nagbunga na ang imong pagtuo sa Ginoo. Muna mo sa challenge, we need to let others know that we are Christians, especially if they don't know that you are a Christian. You need to be, how can you be alive sa usa kahayag na? Dili ka makita niya kahayag kung nahanap ka sa kahayag. Pero kung nahanap ka sa kamit niya, hayag ka, makitang ka. And that is what is the purpose of our calling. To be the light, to be the example. Nung hindi ka na magpakita o, tinta na naman ako kabalo. No, yun, hindi ko mapakita umayong pamatasan. Hindi expect na nasa iyo. Sa outside, na wala pa nakailakan ninyo. Mga silingan natin, wala pa lang dito natin ipakita ang atong mga maayon. Pwede kasi direct manuktok. Ate, murag Google naman ang inyong gawas. Reviewhan ako ha. Kaya, wala kong sumin ako ang Cedric. Wala kong nagawa, mag-Christian ako. Okay. What this is work hard to show the result of your salvation. The result. Are you saved? Do you believe that you have been forgiven? Do you believe that one day you will meet Jesus in the air or you will be entering His kingdom? So, you work hard to show that that is who you are. Citizen of heaven, not in this world. Okay? What it says is that, especially sa ato, ang gisumatanan ni Paul is mga citizens sa Romans. Kadaghanan nila kay mga retired na sundalo. And so, they have the concept of obedience, following orders, and living a disciplined life. So, mauna ang concept nato nga, hindi mga tawahan na gisumatan ni Paul, naana ni sila inaaning nga mindset. So, sa ato, basig bago pa sa imo ang concept ng obedience.
Kaya nga no, wala ka din ako nga para sunod ka, perme ka musupak. But that is what is now expected of us. So you need to work out that kind of attitude na maging musunod na ka. Discipline, basit wala na-inculcate, naabot sa imong kadabuhi ang pagiging disiplinado. Basta lang ko sa unsang oras gusto ka man sa church, sa unsang oras mo ka, malik ka, wala na kayo pakiram na, okay, disiplina. Now that you are a Christian, you need to change that. Because that is what is expected by the Lord. So you work out. Imo ng buluhaton. Dili naman ako sa tayo kay disiplina. Okay man lang, ipag naman na yung mamugas, may mulang ito, bahala na mo diya. Ipusan na lang yan ninyo. Dili. Take a Christian na that. Okay? Living in a way that reflects the kingdom you belong now. That is, gi-remind sa ato. Okay? So, it says, work hard to show the result of your salvation. Okay? Work hard. Sa usa ka translation, it says, trepidation. Kanang mangurog ba? Nakabantay mo ka nang mag-report mo sa inyong eskwelahan? Mangurog ka, ibasig-basayok ka, or questionong ka. Mauna yung trepidation. Mauna dapat ang atong buhaton di ay nga klase nga pagsunod. Na atay kurang kahadong ibasig ko niya kung si kayo sa Ginoo na. Kaya sa ayong good, mo-over ang atong thinking nga, maayo mo ng Diyos, pasaylo lang ko anak, nagpakamatay ko siya na mo. That is abuse. Wala talaga ila sa Ginoo kung ingana ang atong pagulangkan. Because God requires also accountability. And He will punish sin. It doesn't mean that God will no longer punish sin because you're a Christian. If you commit sin, you will reap the consequence of that sin. Imo nang sa pera. Di ka magtuon. Sigurado nga, habong ka. Habong ka, ang buhay mong grabe, kung trabaho niyo mo puon, di ka kapita umayo ang trabaho. Consequence sa imo. Di mo pwede nga, binungan mo ang pwede mo tabak yan. Dili ang atong Diyos na amahan, dili ka niya ipamper. But i-discipline na ka, not to destroy you, but to make you a better individual. Okay, so, that's obeying with deep reverence and fear. Trepidation. Salvation is already ours through grace, but there is a part, our part, to work it out. Ipakita na to, trabaho ka na to. If maingon mo na ito na, okay, Pastor Rick, dali na siguro na sa pagkakot. No, mga igsoon, I fight my time for devotion. Ang akong work from 5 to 12 or 1 or sa alas 2. But I need to rise up. Kinahanglan gusto ko, mubawalog sa'yo alas 5 kaya gusto na ko i-miss ang akong God for my personal devotion. Sometimes mo ka listen. But I have to do it. Because I need to pray. I need to be strengthened. I need wisdom from God. So I fight for that. Kaya mga frustrations. Frustrations din, yun nga, kung mo, naanak ko, I'm preaching now, sakto na ako. No! I make mistakes. And when I make mistakes, I work also na makorek na ang mistake. Dili na ako pasagdan. Because that is what the Lord is teaching us. Para to-grow ka. Kaya kung dili na ito na i-work out, masagdan na natin, that will become your bondage. It will become a shackle. Higot nimo, at di ka makapadayon sa imong pagkakristuhan. Kabug-aton sa imong pagdagan. Mauna nga di ka makatapos sa race. Sala or batasan na dili sakto. So, muabot ka ni natin, muabot magid na sa imo. You work it out. Exert an effort. Sometimes it will be that
God will deal with your pride. May butang ka sa mga sitwasyon na permi ka na sa ubos. May insulto ka permi, may insulto ka permi. Ang imong reaksyon, magsige na lang kasuko. So until the time na dili ka makadawat na, okay, the Lord is holding me to become good. Ang makadawat na ka, ma-insultong ka, di na ka mapiktuhan. Nga naman, di naman ka selfish, di naman ka simple sa imong kaugalingon. Dawato na nimo, insulto ko nila. Ano ka? Bawa ko kasi gano'n. Insulto ko nila, bigor ko. Apiktuhan ka. Wala ka kabaw ng dapat nag-insulto dito nila ang Ginoo. Kung mapigyan mo yung pagkagalingon, kung insultohon ka na Kristiyano ka, or mahal ka pa maybawan sa imong amigo, na born again Christian ka, ibangin sumugod ka, di ay diayon ka, katawang ka, then ang nag-operate ni mo sa imong self. Wala pa na process. So, until the time na makagraduate ka na, mubalik na. Na naman, di man napasagan ka sa Ginoo na yung anak. Okay? So, it is giving you, it is crucial that we reflect the seriousness of living under Christ's Lordship. Persecuted ka ba? Or permi na kakasabaan, kung ato na pagsimbahan, or permi na ikay makita ang permi na nais sa'yo. That's part of how God is dealing you. Okay? So, deep reverence. So, we continue to work out our salvation. Work out your salvation with fear and trembling. With fear and trembling. Okay? So, naatay pagkado, naatay response. So, our response to that is, okay, pinanggalit ako. Okay. Right. The last point nato is ang God's inner work. Nga naman, tinugtuman nato mga so there is nothing in a Christian life, a situation in a Christian life, that will happen without the knowledge of God. If God let that circumstances happen in your life, it is because He has a good purpose for that. Why? Because the Word of God says, it is He who is working out. Okay? If we read the verse 13, it says that, for God is working in you, giving you the desire and the power to do what He pleases. Pagkanin ko. Ang Diyos ni ay nagtrabaho anak sa atong kasing-kasing. To do and to will is good purpose. Ang Diyos ni ay kung nagtabang na ito unang ay butangan sa imong kasing-kasing ang conviction na kinangbalik ko na ako, bayaran na ako. Kaya naman, nakita man na sa Ginoo natin na maano. So, ang Ginoo magbutang sa imong kasing-kasing o mga butang nga iyang kagustuhan o naan nato na therefore ang pag-response. Response in obedience with fear na dapat na kabuta. Kaya nga no, ang Diyos dahil na ang maghalag ubahon. Kanindot pang kapanindot nga pamanandungon. For it is God who works in you to will and to act. To will and to act. Kinahanglan may tago sa imong kinabuhi na dili ka magpadayon nga tapunan, dili ka padayon nga pobre, dili ka padayon nga na sitwasyon nga permanent kuwang. Dili na mo i-design sa God. Ang kapobrehon mga igsoon is part because there is something that's blocking God's provision in your life or God's satisfaction. Yung sa'yo po, sayop ang imong perception when it comes to happiness. Ang imong unang ang happiness is related to material things. O na nga nakalimtan mo ang mga good things na yata sa God mo, like relationship with family, like peace and joy in serving the Lord. Kasi nakalimtan mo na dili importante ang Louis Vuitton, dili importante ang mga mahal na lugar, mas importante ang atong pamatasan because God will prove
you are, He is more important. What I mean is, God is more interested to change your inner person than to change your clothing. Mas importante sa Diyos, aron nga pag-abot o niya, pag-atubang niyo sa iyang atubangan, di siya mo yun nga, huwag ko kailan mo. Disobedient man ka, makasasara man ka. Ang gusto sa Diyos, na masunod ko sa iyong spirit, pag-abot sa iyong nimo sa iyong atubangan mo siya. Welcome! Good and faithful servant. God, welcome! Muna ang gusto nga masunod sa Diyos. Why? Because He cares for each one of us. He is a loving Father. He is a good Savior. He died on the cross for us. Kung ang gusto niya nga dili pa lang sa kalibutan, ma-change na mo pattern sa kinabuhi, mental thinking. Okay? It is God who is working in you. What it means is that it guards us a misunderstanding na ang responsibility in our salvation is our work. We need to understand that it is God who had already worked in us. He is working in us, inside of us. Bisikitaan niya good. Okay? But here we need also to see the balanced responsibility. God working in us so that His purposes and good plan will happen. But on the other hand, you have a part. So cooperate. Work out with trepidation. Magnay pagkahadlok, pagsunod kaniya. Okay? Giving you the desire and the power to do and to will. Iyan na. But our part is obedience. Response. How are you responding to your situation? Okay? There are two things that God is doing here. He changes the will. Usbunin mo niya ang imong desire. Kung na kay mga worldly desire, to tanawin, so if you are just willing, knowing, ma-change na. I could testify to that. That God is changing my desire. God is changing the innermost longing nako as I learn, as I start to be obedient and learn to submit myself. And He will supply us with strength to do it. He will provide us with the power, situation. He will open opportunity for you. And then, wala kay courage, you will have that courage. Okay? Ibutang niya nga, smooth na kayo. For example, I give you testimony. I have that pilakadlaw si struggle, bansay pa na ako, ang ako una-una, kung unsay akong insulti, unsay may tabuan kung musubmit na ako sa permit, kaya nagsubmit na ako permit para sa atong Bible study inside sa campus o distribution ng Bible. Ang Bible actually, naabot na, nauna. We were given 50 youth Bible. Nindot na Bible. And then, naanang provision. So, gibansin na ako kung na, kung atubang doon ka sa superintendent. Ating sa mananda. Lord, gusto kayo ako superintendent, basta mag-ani. So, gi-rehearse na ako dahil ako gi-sultay. Pag-abot ito mga ison, smooth na kaayo. Motor na ito, diri na kasi, ibutan na na, i-receive na na. Tapos, kami din magsabi na lang ito, wala na kay Patan. Very, very patient. Pag ito na ako, kami magtutanan. Kinaimutan na. So, karoon, nagkamputan nga, sa gantang favor. We believe, because the Word of God says that when we ask anything according to His will, He will grant it to us. So, one day, mabot na, kapag-distribution na, Bible study na ta, inside sa lawaan. We just pray, continue to ask God, nga mu-open siya ang opportunity. Iya man ang buwinatan, kung ba nata-respond. Okay? So, it is God that tanan anak ipahimutang usbon. So in application, the text is telling us, number one, that we need to live
makita nato ang matagalangit ka. In a Filipino and traditional world. There is a Filipinas, we are living in a culture that is deep in the religion and practices. Mao nga, usahay magbantay ka kung sa imong ikasorte sa salinan o kung sa imong pagpanginuboy. E nagtanong na sila, nganong bibiyak ka sa pagkakatoliko? Nganong karinaan na ka nagsimbahan na simbahan? Dapat makita na dili lang tungod sa imong word, but sa imong kinabuhi. One day, I read this story, St. Jerome, together with his disciple, nasa the disciple na bago, he said, okay, let's go and preach the gospel. So, lakaw sila sa kadlaw, ato sila sa merkado, namisita sila sa ospital, naglakaw-lakaw sila sa street, ato sila sa mga coffee, market, napagkapon na muli na sila. And then, his disciples may nga, Brother Jerome, I thought we were going to preach Jesus, the gospel. Why we did not share the gospel? Ngon si Jerome, we already did. The way we interact with people, katong di kung saan mo pagpakita dito sa market ang imong life, katong imong response, katong nahitabo atong sitwasyon, that is already your testimony that you are a Christian. What I mean is, our words speak loud. Our words, our behavior speaks louder than our words. Okay? Ang makita sa tao sa imong mas dako nag-impact. Okay? So, ano na natin? Kadua, let salvation shape your conduct, unity, and perseverance. Inumdumin nato na tungod kay gisave na ka sa Ginoo, dapat ang imong liyo karon. Inumdumin na kami, taka sa sitwasyon na ayaw ka hadlo. You're already saved. Nakakay responsibilidad na, kaya na nimo because you're already saved. You are a child of God. So let salvation shape our conduct, the unity and perseverance nato. Unity. Tungod kay saved na ka, kung unsay vision sa church, may usa ka. Unsay vision sa church, dili lang sa ato, parehas kag vision sa bad. To reach out the lost souls. To reach out this dark world. Mukooperate ka nga, be united ka nga. Dapat, wait, dili ka, wala sa imong mindset na may mga trabaho lang sa pastor, trabaho lang sa worker. Okay? Lastly, trust that God in all of this, in all of the struggles, in all of what is happening sa imong environment, dahil sa kalibutan, sa imong pamilya, sa imong eskwela, God is working it out for you. Just to operate. Philippians chapter 12 and 13 reminds us, believer, to live out the reality of our salvation. It asks us, it expects us that we respond in reverent obedience. Knowing that every holy desire and every act of faithfulness is ultimately produced by God working within us. Dili na tungod sa atong panalingkan. It is God who does and do it. Tagang skill sa Ginoo, praise the Lord. Ayaw maginangguga na. Inatag na sa Ginoo. Dili na, di ka nimo. Di ka na sa Ginoo. Gibutang na nga desire sa Ginoo nimo. Tungod kay nakita sa Ginoo magamit ko niya. It is God Himself. So wala ta, aron no wala ta, may panghambog sa iyong atubangan. Okay? So the call for us, my brothers and sisters, is to respond in obedience to that good plan in God in our lives with fear and trembling. Let's bow our heads. Hallelujah. Hallelujah. Heavenly Father, thank you so much. The things and the plans you have for us. We humble ourselves before you, Father. We continue to pray
Open up our minds. Change our hearts. That we will become obedient to your purpose and plan in our lives. Help us to see, O Lord. Give us the courage and the strength to persevere in trials. Give us boldness to give up and strength to give up anything that will not give glory to you. Put in us, O Lord, we pray. Continue to put in us. Even if we are slow to learn, we pray. To be patient with us. To be gracious to us. We pray and we hope that one day our life will bring glory and honor to you. To the praise and glory. Change us completely. Remove anything in us that hinders your blessing, your presence to flow within us. Make us fruitful. Fruits that are result of our salvation. Fruits that will not be taken away. Fruits and riches that will not be stolen or will not decay. Mga butang na ikaw mahimaya. Amahan, salamat. Kanang bumong, kanang himaya, kanang magamang sa ngalan ni Jesus namin. Amen. Amen. Praise the Lord. Okay. Praise. Wow, what a wonderful, no? I believe yun nga sakto yun ko mga episode. Kita yun ang topic ni Pastor, no? Nagkakini tanto, wala nang sila sa Pastor. Hindi na sayo, no? Hindi sa Pastor. Anak, di ba? Meaning, God is speaking to you today, no? Na ikaw galing ka sa truth, meaning, God has a plan sa iyong life pa. And while I'm listening sa preaching, nag-ponder ko mga exon, pansin ka, ano ko ba ka? Labi na mga youth, na labi rin mga kabataan na, no? Tulad ni Pastor na, tamang goal, isa na Bible din eh. Physical Bible, sa app, nasa, na may mga i-highlights diha. Okay, I believe na may mga i-highlights diha, mga promise ni Lord, mga blessings, right? Pero, nag-highlights ba ang mga responsibility? Like command ni Lord, nag-highlights ba tahanan? Ay, more, atong often na ginabuhat, ang atong gina-highlights lang is ang promise ni Lord. Pero kung may responsibility, atong skip. Kaya na to. Tanawa, we are saved. Diba? We are saved. Pero naatay responsibility pa. Ipakita na itong naluwas ka. Amen. No? Ipakita na itong i-distribute na itong love na nadawat na ito sa Ginoo. Right? So it reminds me like a student o usaran. Usa siya ka estudyante, hiningon man sa school na nag-exam, yawan ang tukol. So na sa ka Christian na student, exam nila uma. Christian man siya, ingon siya. Ay, ito ng tukol. I am saved by grace, not by grades. Grace ha? Kasi lumas mo sa grasya, dili sa kong grado, mahala na eh. So, mahagod. Okay? So, it reminds us mga Igsoon. So, salamat. So, this time, let's proceed sa atong giving. So, na naka-assign karon ang akong tawagon, si Brother Paul Bulgara, atong pakbakan ng Ginoo. Alright. So, before na mag-proceed sa atong giving, let me give you an exhortation. I have here Philippians chapter 4, Philippians Yapon, verses 15 to 16. Si Paul gihapon ang suwat ani, no? When I left Macedonia, no church shared with me in the matter of giving. I'm reading in NIV, lahat yung ESV version. Then
And except you only for even when I was in Thessalonica, you sent me aid again and again with no reciprocity. So, ako lang i-explain para na ako'y background. So, nasa sa si Paul Ali was in house arrest. No, nasa prison, but the favor of God na ang diyapon kaniya. No, kay since Roman citizen man siya, so nisuwan siya ni sa Rome, at then itagaan siya o murag buwan ba nga i-house arrest lang siya, makareceive diyapon siya bisita, makasuwag diyapon siya letter, makapadala siya letter. So kani iyan yung i-address sa church sa Philippi. No, sa tanan daw ko mga churches, ang Philippi or Philippian churches ang generous ng hatag ng support kanina. Okay? Let me give you an illustration. Usa ka hari sa kingdom, let's say, ang hari, ang God, no? Let's say, ato lang po we're at sa world para maka-imagine mo. Hari, and then, nagsuno siya messenger. Ngayon siya sa messenger. Na sa akong katauhan sa tibuok kingdom. No? Kinsa tong walay bugas, walay pagkaon, o kuwangan sa ilahang need sila og tabang paari-adiri sa palasyo. Kung naay libre, ihatag ang ato ang gingharian sa kanila. So ngayon, ang messenger, siyempre usara siya, no? Messenger. Importante niya message nila. Importante dili, liman ka libre bugas, libre sunan, libre tanan. Dili importante dili. Importante, di ba? No? So, ang messenger nilakaw. Paglakaw niya, need mo siya putabok ng dagat para masultihan doon niya ang bigas baryo, bigas isla sa kingdom. No? Then here comes na ay tao dali nga pangingisda. Ingon siya nga, yan sa good news. So, naingon itong yung fisherman, wala, malingon na lang ang news. Diba? Gospel is the good news. Good news ba ang luwasan? Diba, good news? O, sige. Atong ibutan sa kapisang puto, ibutan na, libre bukas, libre sukan. Ila, isulti sila dito sa kailangan para kabalo po sila. Yung sa ako na ni bro. Ano na tumutabo ko dagat? Ano ko'y bangka? Hulot na lang akong bound. Akong pagkaon. Then the fisherman offered him fish. Yan siya nga. Hindi ako, mauli na ako nakuha. Isda. Tagaan di ka porsyento ani. Alam mo na 10% o, at 20 na ako, 20%. Imo na, dadaan na sa imong pagtabok dito. O, ako lang ihatag ng extra bangka ako nimo nila para makatabok ka dito. Diba? So, I'm telling my soul, the 10% or the 20% na yung ihatag is tithe. Ang bangka na yung ihatag is offering. Lahi ang tithes, lahi ang offering. Tithe is sa Bisaya tabu or sa English 10%. No? It is the basic, no? Kung natungkol mo sa exhortation ni Sister Gigi last Saturday, tithe is not just about money. No? 10% of your prayer time, you can give 20% of your time para mo ampo sa isang katao, malinganan o pag-ampo. Limot mo, tabang sa pag-ampo, no? Then, you can give 20% of your skills, 30%, not just 10. No? Starting point. Kaya ang tithe itself means 10% man. Yung starting point, 10. But you can give more than. Kung nakabalo lang mo sa story ni William Colgate, kailan mo ni William Colgate? Colgate, kailan mo? Aba mo? Colgate, founder ana si William Colgate. Because he wants to honor God, he give more than 10%. 20, 30, 40, 50, no, sayang income. But how God responded sa iya? Bumalik kasi tindahan, papalit na kung Colgate nga goes up.
Ang mga tao di kalimot sa product ng Colgate. That's how God returns favor. Dili kalimot ang mga tao sa toothpaste. Nga nila yung Colgate. Gusto mo balik kung kayong product, Colgate yan po ng isulti. Sunod ko ang Colgate. So anyway, balik na. Diba, importante ang message sa listener. When you give, you're being part of advancing the kingdom. When you give your tithes, when you give offerings, you are not just giving financial, you're not just giving material things, but what God is looking is your heart. Are you being part of the kingdom? Are you being part of advancing the kingdom? Are you doing your part, no? Para ang kining good news maabot sa iyong mga isig ay isuod na lagyo. Diba? Concern ng kahata nga maluwas na natin sulitan, maluwas na natin parenting, maluwas na dito nga province, ang daring nga province, daring nga lugar. Then let's be part of advancing the kingdom. It's not a matter of financial lang. It is a matter of heart. You can give, you can help, skills, talents, finances, no? Even pagtukar sa Ginoo. You give your best, not just your 10%, 50%, but 100 to 100% of your skills. No? Kung sa'yo na mo, doble na. Ihatag na. Support sa mga missionaries. Diba? We're praying for support akong tagaan ng Bible para makakabalita o Bible study. So, kung siya mabuhat na kung siya mahatag na kong tithes na ini, kung siya mahatag na kong offering ini, unsay part na ko to accomplish that kind of mission. Tabang mo ni Pastor Ricky. Mubuyong ko niya, mutabang ko sa prayer. So, mga soul, tithes and offering is not just about money. It's about the heart. It's about the concern. No? Are you being part of God's kingdom or not? Okay? So let's give and let's sing this song.
this is for the advancement of the kingdom. Lord, among yung po, Lord God, ini, among mga dihatan, Lord God, mag-serve ang purpose ni Lord God, to reach the gospel to the lost, Lord God, sa mga kalag, Lord God, na nasa laging lugar, Lord God, kini usan sa mahimong resources, Lord God, for missions, Lord God, na maka-open me kung mga activities, Lord, mission, mga missions, Lord God, Lord, may this tithes and offering bring glory to you, Lord God. And Lord, as we pray, Lord God, to you, Lord God, itong among nagsuon, Lord God, yan na ay businesses, Lord God. Lord, bless them with sales, Lord God. Increase their sales, Lord God. Lord God, itong mga nagtrabaho, Lord God. Lord, give them strength and renew it every day, Lord God. Lord, among pupod at itong mga naa sa balay, mga housewives, Lord God, mga elders, Lord God, may you always guide them, protect them, Lord God. Lord, ikaw kauban o uban nila, Lord God, uwib nila, Lord God, protektahin sila sa mga mo, Lord God. And Lord, among iampo sa matagusan ka mo, may you always give us wisdom on how to be a good steward of everything na imong gihatag ka mo. Financially, skills, talents, everything, Lord God. Lord, tagawin kami o kaalam on how we manage everything, even time, Ginoo, Lord God. Sa amuhang Christian life, Lord God, may your power, your blessing, Lord God, will manifest matagusa ka na mo, Lord God. Thank you. Thank you for everything. Thank you for the blessing, and thank you for the gift, Lord God. Na imong gihatag ka na mo, Lord God. Even sa kinabuhi, na importante kayo, matagusa ka na mo, Lord God. Salamat kayo. We give you honor, praises, thanksgiving, and glory. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so, bilisan na malikod. Announcement, padayon ang ato ang midweek fellowship now every Wednesday. 7:30 to 8:30, so encourage everyone to join para sa atong GC. And another announcement sa youth, again, akong i-remind na nyo na attend TV February 15 pa na siya. So, damandam ng kapanakit na mudaan na dito na sa Cebu. Okay? So, kung wala na nakatay natin yung announcement. Wala na no? Sige, proceed na sa atong benediction. Let us say, before we end the service, maragdaw my God. The Lord bless you.
may this gospel of God reach out to every Filipino, Lord God. Not just in this city, Lord God, but in the whole